Pozdrav drugari, pozdrav zaneseljaci. Evo došlo vreme da ovom ovnu dam tabletu protiv parazita. A ovog ovna nam je dovezao jedan prijatelj da oplodi ove naše ovce. Sad, ja sam sam trenutno i kako ću ja to sada izvedem sa ovom malom napravnicom, valjda ova lifalica, ne znam kako se zove, nije ni bitno. U svakom slučaju gdje je tabletica da imam? Evo je tabletica. Ne znam da se vidi. Jao, kako ja sad tebe da navatam, a oni plašljivi, katastrofa. Da se pripremim pa se vidimo vrlo brzo. Jao, ovnu jedan. Dođi vam. Čekaj. Stani, dobro je. Stani, jebem ti sunce. Dobro je, stani. Au, dobro je, stani. Stani, ne boj se, muko. Ja. Čekaj. Dođi vamo. Ajde, otvori usta, molim te. A? Jesam li ti dao? Dobri moj. Ne boj se. Si pojeo? A? Dobri moj. Ajde, briši. Ojej, mi ti sunce. Nije bilo teško, a? Nije ni bilo strašno. Dobre. Eto tako.